Ovo je 8. dio video lekcija. Upoznajmo nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. Kako bi mogao analizirati tekstove, nuđu su potrebni rječnici koji pohranjuju i opisuju sve riječi određenog teksta, kao i mehanizam koji bi povezao te leksičke unose sa svim odgovarajućim, flektivnim oblicima koji se zaista i pojavljuju u tekstovima. U većini jezika riječi se sklanjaju, konjugiraju, koriste u množini, u akuzativu i sl., ali također u većini jezika je moguće iskoristiti riječ s kombinacijom afiksa, prefiksa ili sufiksa, da bi se konstruirala druga riječ koja nije nužno iste sintaktičke kategorije. Primjerice, od glagola to mount možemo proizvesti glagol to dismount, kao i pridjeve mountable i dismountable. Leksički unosi u nuđ rječnicima mogu biti povezani s paradigmom koja formalizira njihovu fleksiju. Primjerice, glagoli mogu biti spojeni s klasom konjugacije, imenice mogu biti spojene s klasom koja formalizira, kako ih pisati u množini itd. Svrha opisivanja fleksije leksičkog unosa je mogućnost automatskog povezivanja svih njegovih oblika, kako bi primjerice leksički simbol biti odgovarao svim oblicima u skupu. Sam, si, je, smo, ste, su, bio, bila, bili itd. Nuđ-reflektivni modul se pokreće dodavanjem specijalnog svojstva plus flex leksičkom unosu. Omogućena su dva ekvivalentna alata za opisivanje flektivnih paradigmi. Grafički ili pomoću tekstualnih pravila. Oba su opisa ekvivalentna i iznutra kompilirana u transduktor konačnih stanja, odnosno u NOF datoteke. Nazivi paradigmi odgovaraju grafovima uključenima u flektivnu ili derivacijsku gramatiku. Primjerice, za leksički unos, cousin, n plus flex jednako table plus whom. Mora u flektivnoj gramatici rječnika postojati graf nazvan table, koji opisuje dva oblika, cousin i cousins. Sve imenice koje se sklanjuju na ovaj način, primjerice artist, pen, table itd., su pridružene istom grafu. Flektivne paradigme mogu biti opisane transduktorima koji kao ulaz sadrže sufikse koji moraju biti dodani leksičkom unosu, lemi, kako bi podržao svaki flektivni oblik, a kao izlaz odgovarajuće flektivne kodove, s za jedninu i p za množinu. Izradite, na primjer, novu gramatiku s grafom table koji je pridružen imenicama poput cousin. Kliknite File, New, Grammar, a zatim za tip gramatike odaberite grafički uređivač i kliknite gumb Inflection and Derivation. U glavnom dijelu dodajte čvor između početnih i krajnjih simbola te ga nazovite Table. Pronađite taj podgraf u strukturi gramatike i kliknite na njega kako biste ga kreirali. Dodajte dva nova čvora, jedan ispod drugog. Prvog nazovite kroz s, a drugog s kroz p. Ovaj se graf koristi na sljedeći način. Gornja putanja. Ako dodamo prazni sufiks leksičkom unosu, kreiramo oblik cousin udružen s flektivnim kodom s. Donja putanja. Ako dodamo sufiks s leksičkom unosu, kreiramo oblik cousins udružen s flektivnim kodom p. Isto se može tekstualno opisati na ovaj način. Ponovno kliknite na File, New, Grammar, ali sad za tip gramatike odaberite Rule Editor, a potom kliknite na gumb Inflection and Derivation. U prvi prazni red upišite table jednako kroz s ili s kroz p. Taj je red ekvivalent gramatici koju ste upravo napravili u grafičkom uređivaču. Ako pomaknete klizač na početak prozora za uređivanje,
Pronaći ćete popis specijalnih znakova i naredbi koje su korištene u pisanju gramatika. Primijetite da se množina svih imenica u engleskom jeziku ne radi na isti način, to jest dodavanjem nastavka s na kraju riječi. Pogledajte primjerice riječ man. Da biste dodali nastavak za množinu te riječi, a to je u ovom slučaju n, morate najprije obrisati posljednja dva slova. Kako biste to napravili, koristite operator bx koji nuđu govori da obriše x broj slova. Dakle, za riječ man bismo napisali man jednako e kroz s ili b2 n kroz p. To čitamo na sljedeći način. Paradigma man nema promjena za jedninu riječi, ali za množinu briše posljednja dva slova i dodaje nastavak n. Pogledajmo šta se u stvari dešava. Odaberite lab morphology iz glavnog izbornika. U uređivački okvir word root unesite riječ man, a u okvir command suffix upišite b2n. Kliknite na zeleni gumb inflect derive i pogledajte što će se dogoditi. Potom promijenite tekst u command suffix okviru na lw, wo, rw, b2n. Ponovno kliknite zeleni gumb i promotrite što će se dogoditi. Operator lw se koristi kako bi nuđu rekao da krene od lijeve strane riječi, tako da se on pozicionira prije prvog slova. Zatim kažete nuđu da doda wo, a potom pomoću operatora rw da ode na desni kraj riječi, poslije posljednjeg slova riječi. Pomoću b2 ste obrisali dva posljednja slova i dodali nastavak n, riječ koju sad imate u woman. Ne zaboravite u svoj rječnik dodati redak koji počinje s naredbom poput ljestve use name of an inflectional grammar .nov kako biste ga mogli povezati gramatikom s vašim paradigmama.